ku bumoso ni Riyad Mahrez. Ni kwa kundi ijisho rimwe na rimwe risa nkaho ritareba neza ariko Arsene n'urundi rwego yagiye babuze barambagiriza ngo babwire ko ahari acurika ikibuga acurika n'umukinnyi mwiza. Icyo nabwira Chairman wa APR atangira mu gendo gake gake mu myaka ibiri yasigaye Rayon Sport bakurikirana kontra uburyo imeze muri Rayon Sport. Urumva kuri cyerekeranye na effectif rero ikipe ya Rayon Sport navuga ko ihagaze neza, ahubwo turavuga ba Musa Esenu nawe wajemo asimbura rimwe na rimwe, kandi abantu ntibakibagiza ko ama equipe bafite n'ibikombe byinshi bakinira. Urumva bisaba effectif ihagije, ubwo turi muri championnat, hari igikombe cy'amahoro, hari indi mikino ya GMT igomba kuzazamo. Ibyo byose abakinnyi ugerageza kugenda ukora rotation, ugenda uhinduranya abakinnyi kugira ngo batavunika cyangwa se batananirwa, bigatuma ugera ku musaruro utari mwiza. Ubwo akazamo babana bandi ba Patrick bavuye muri izo za Heroes, akazamo babana bandi ba Pascal n'andi mazina menshi cyane muri equipe ya Sport. Cyerekeranye na effectif rero nta kibazo kiri muri Rayon Sport bigaragarira buri wese. Reka noneho tu rebe ikipe ya mbere izashakirana na Rayon Sport ni Rutsiro kwa gatandatu izarya nka bitanu Nyamirambo yegenera ubutumwa Rutsiro ikibazo no kwibaza ngo ni bingahe, kuko ikipe ya Rutsiro twarayibonye tanye imyitozo ejo bundi twumvishe meya hanga abantu baramwumvishe. Ni ikipe itangiranye ibibazo byinshi cyane, miliyoni 80 zideni, abakinnyi baracyabafite ibirarane bigiye bitandukanye. Rutsiro rero ngira ngo mu nguni nyinshi rwose munavuze yuko ishobora kuba yabuza amanota Rayon Sport yaba ari wabeshya abantu. Ni ikibazo cyo kumenya ngo ni bingahe gusa kuri Rayon Sport twari tubonye imbere equipe ya Vipers iryana ibaba. Rutsiro byo amanota hari iki Rayon Sport igomba kuyatwara hari ntapfa kuri Rayon Sport utavuze ariko kajugujugu ntago yaguye kajugujugu nimungendane kajugujugu ngo yari irimo okwi ariko hari okay ibirori byagenze neza, ibintu byose bigenda neza, abantu barabishima rwose, natwe twarabishimye kuri kote organisationnel, buryo ibintu byari biteguye byose byari bimeze neza. Ariko ikintu cyabayeho rwose abareyo bagerageza kubyumva ni ikintu cyerekeranye n'indangagaciro y'ubupfura n'ubunyangamugayo itarubahirijwe, irebana no kutavugisha ukuri. Of course bari bavuze ko ari kajugujugu igomba kuza, kajugujugu yaraje ngirimo surprise rwose, byagombaga gutungurana ngo hakamanukamo umuntu ukomeye cyane rutayizamu. Havuzwe amazina abiri, Deja Karebo byari byamaze gupfa kubera ko yari yaje gusuhuza abafana. Karebo baramubonye ntibyari gukunda, we yaraje arabasuhuza nk'umuntu bagiranye ibihe byiza. Hanyuma wari utegerejwe yari kwitwa hoze tuvuga kajugujugu iraza mu kirere cya stade regionali, irahazenguruka cyangwa se umupilote utwara akajugujugu n'umuhanga akajya yizamura hafi nko ku maturo abiri ya nyuma, arayimanura rwose yegereza stade. Bareyo bakoma nduru bataraje rutayizamu araje, induru ziravuga ibintu biracika. Arangije umwana yitera vitesi ayisubiza aho yayikuye. Urumva abareyo bategereza umuntu uva muri kajugujugu baramubura. Ku isaha ya saa 12:30 nibwo umusifuzi Samuel Uwikunde yahushye mu ifirimbi, Rayon Sport na Vipers ruba rurambikanye. Umukino watangiye amakipe yombi asatirana cyane, ikipe ya Vipers ikagaragara ko ifite inyota yo gutsinda binyuze kuri kapiteni wayo Milton Kalisa na Bobos Ryaruhanga basatiraga cyane izamu rya Rayon Sport. Ku ruhande rwa Vipers ntibyatinze kuko ku munota wa 4 gusa umukinnyi Bobos Ryaruhanga yafunguye amazamu ku ishoti rikomeye cyane yarekuriye umunyezamu Boneri wa Rayon Sport, ntiyamenya aho umupira unyuze, kimwe cya Vipers kiba kiranyoye. Rayon Sport nayo yakomeje ishaka uko yakwishyura igitego yari yatsinzwe binyuze kuri Onana Esombe na Paul Were rutayizamu w'umunyakenya Rayon Sport yaguze na Ndekwe Felix wanyuzagamo agasatira cyane izamu rya Vipers, ariko bamyugariro b'ikipe ya Vipers bakirwanaho bakiza izamu. Ni nako igice cya mbere cyaje kurangira ikipe ya Vipers iyoboye ku gitego cyayo 1-0. Mu gice cya kabiri benshi bari bafite amatsiko, bari kuri stade ya Kigali Nyamirambo bibaza uko igice cya kabiri kiri bugende, ariko cyatangiranye impinduka ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport. Osaruwe yasimbuwe na Master, Paul Were asimburwa na Arsene yakuye mu ikipe ya Espoir. Ku ruhande rwa Vipers umukinnyi Abubakar Lawari wanyuze hano mu Rwanda mu ikipe ya AS Kigali nawe yinjiye mu kibuga asimbuye Ibrahim Orite wari wazonze cyane ikipe ya Rayon Sport.
igice cya kabiri amakipe yagitangiye nabwo ashakisha uburyo yatsinda ibitego binyuze ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport. Onana na Mbirizi Eric bakomeje basatira cyane izamu rya Vipers, ariko ba myugariro b'ikipe ya Vipers bakirwanaho nabo bakiza izamu ryabo. Ku munota 74 byashobokaga ko ikipe ya Rayon Sport yari kubona igitego ku mupira wari uhinduwe na Arsene mu rubuga rw'amahina, ariko Musa Esenu awuteye unyura ku ruhande gato cyane y'izamu rya Mutombora wa Vipers. Umukino waje kurangira ikipe ya Vipers ku ntsinzi yayo y'igitego 1-0, birangira ikipe ya Rayon Sport itakaje umukino ku stade ya Kigali i Nyamirambo. Ni umukino wa kabiri ikipe ya Vipers itsindiye hanze ya Uganda, dore ko yaherukaga kubikora itsindira ikipe ya Yanga Africans i Dar es Salaam ibitego 2-0 kuri Yanga Day. Nyuma y'umukino abafana b'ikipe ya Rayon Sport ngo nubwo batsinzwe n'ikipe ya Vipers, ikipe yabo irabaha icyizere cyo kuzitwara neza muri shampiyona y'u Rwanda, dore ko yaberetse umukino mwiza cyane bakanatanga ubutumwa ku makipe ya hano mu Rwanda bazahura muri shampiyona. Ni umukino mwiza, ni umukino ushimishije. Mbonye Vipers ni ikipe yatsinze Yanga, ngira ngo urabizi, itsinze nayisha warabibonaga. Rayon Sport mbonye ifite umupira mwiza kandi irimo irakina neza. Icyizere mbonye muri shampiyona mbonye ko afite abakinnyi beza. Ikibazo Rayon Sport nishaka umuzamu cyangwa se yongere gufuza umuzamu imugirira icyizere, kuko ahandi hose Rayon Sport irakomeye nta kibazo. Abakinnyi Paul Were ni umukinnyi mbonye nk'umuntu waba warabonye Makoyi mu Rwanda, yabona ko Paul Were ari Makoyi wagarutse mu Rwanda. Kuri Abubakar ni umukinnyi mwiza, abona ko namara kumenyana n'abandi azakina umupira uhambaye. Twebwe n'abafana ikipe yacu iri kuduha icyizere, ni ikipe ikomeye, tweretse umukino mwiza, yego ntidukiye amanota ariko mu kibuga biragaragara. Akazi k'umutoza, akazi ka komite, akazi k'abakinnyi, akazi k'abafana gakomeye, byose byigaragaje. Impaka turaziciye ahangaha, ikipe ziri mu Rwanda zitwitege. Twebwe n'abafana ikipe yacu iri kuduha icyizere, ni ikipe ikomeye, tweretse umukino mwiza, yego ntidukiye amanota ariko mu kibuga biragaragara. Akazi k'umutoza, akazi ka komite, akazi k'abakinnyi, akazi k'abafana gakomeye, byose byigaragaje. Impaka turaziciye ahangaha, ikipe ziri mu Rwanda zitwitege. Umutoza wa Rayon Sport Haringingo Francis Christian we mu mukino bakinyemo neza, ibyo bari biteguye gukora mu mukino babikoze, nubwo baje gutsindwa igitego kuko ngo mu mukino iyo nta kosa ryabaye nta n'igitego cyaboneka. Umukino twari twiteguriye tactiquement abakinnyi nk'uko twari tuvyiteze, nk'uko twari twabiteguye, ariko nibaza yuko ngene bakina tactiquement imipira yabo miremire twashoboye kuyikontena, batashoboye kudutsinda igitego nk'uko twari twabyiteguriye. Nibaza yuko ni match twaborze neza, ariko twatsinzwe igori byashoboka yuko tudashobora kwankesa, ariko mwabonye yuko natwe twagarutse turarondera tubura amahirwe. Nibaza yuko ni match yari nziza kuri twebwe no kuri bo. Nibaza yuko hari ikintu, hari ishusho yaduhaye. Uravye umupira ngene waje, ni navuga yuko hari icyo yari gukora miye gusumba, ariko muri football bibaho, atayere ribaye nta gitego cyangwa nta nsinzi iboneka, ariko nibaza yuko muri rusangi twashoboye gukina match nziza, naho tutashoboye kwitakaza. Hari ikintu, hari amasomo iduhaye, kandi muravye nka equipe ya Vipers ikina imipira miremire, ikina bari aggressive cyane, tugashobora kureponda natwe. Nibaza yuko ari byiza uravye n'igihe twe tumaze turiko turitoza, n'igihe bamaranye, n'igihe twebwe equipe dufite tumaranye. Nibaza yuko hari ikintu positif umuntu yokuramo. Novuga hari ivyo nari niteze cyane, notanga akarorero kuri Were, ariko kuri Were we twari twavuganye, namukinishije ndabizi, yarambwiye ko atameze neza physiquement, twarakoze imyitozo, umubiri wiwe ntihari bwatangure kurekipera, ariko nanambwiye ko nza kumuha 45, turabe yuko ashobora kugira icyo adufasha kubera na experience afise. Turavye kuri Traore yakoze cyane, nibaza yuko yaduhaye amasolution menshi, naho yagiye kuruha mu nyuma. Nibaza yuko nawe hama Rafael nawe na Mbirizi bakinye neza. Rafael yaje kwitoneka kuri ya mvune yiwe, aza kuvamo, ariko Mbirizi we yashoboye gukina ara maintenance.
Onana uno munsi yakinye cyane, nibaza yuko hari ikintu yakosoye nicyo yongeye ko nibaza muri rusangi nuko novuga ko muri rusangi je nishimiye n'ivyo nabonye, hasigaye rero yuko umuntu akosora ahubwo tukongera imbaraga. Ku mutoza w'ikipe ya Vipers yo mu gihugu cya Uganda Robertinho wanyuze hano mu Rwanda atoza n'ikipe ya Rayon Sport, kuri we ngo asanga ikipe ye ari ikipe ikomeye cyane. My club in Uganda, Vipers club is a strong team now. You know, I am very happy because you win Uganda Cup, la Premier League. Ikipe yanjye Now, Vipers ikipe ikomeye je suis en train de préparer uyu munsi mu gihugu cya Uganda. On a très bonne équipe pour la Champions League. Et après ça, je suis très content pour revoir du bon joueur avec l'équipe du Rayon. Il y a 3 ou 4 éléments du grand niveau. Je crois que le Rayon il peut être très très fort comme avant. I want to build a strong team, you know. Et je suis très content parce que on a déjà joué à l'extérieur contre Young, strong team in Tanzanie. On a gagné 2-0. Rayon Sport ikazatangira shampiyona igomba gutangira muri iki cyumweru twatangiye ikina n'ikipe ya Rutsiro muri shampiyona y'u Rwanda 2022-2023.